Ya queda popular el un pulis nombrado como si SPO1 Sansibal Bahari del Police Station 5 na Divisoria. Después queda viral na social media, donde el Facebook post di Police Superintendent William Gadayan, taman video ko ng pulis que taman traffic pa syempre maskin puwerte el ulan, and denantes lang aga alina intersection del lunsuran, tumaga Putig Road and denantes. Na 12 segundo video, taman damira, que maskin puwerte el movida del wiper del auto por causa con el puwerte ulan. El pulis si SPO1 Bahari, taman tiene syempre el su trabajo como un traffic police, siendo problemado asigun el tráfico na mencionado lugar aquel mga tiempo. Desde transferi ko ng un privado eskwela aliparte na cercanos lugar. Na-entrevista ko ng Station Commander del Police Station 5, Chief Inspector Arlan de Lumpines. Ele habla que alegre ele con el apreciación del mga vivientes con el buen trabajo del su police. Outgoing sila antes sa daton police. So pwede siguro mga gente pwede mira kay no pwede man abandon ko nal post kay si LST during peak hours, especialmente aquí na 57 diato na kinaputig junction sa para na Ateneo. MCLL Highway. So, no pwede ka sa diha kay once diha to kuno sa kadakat largo el congestion ta ginda siya hasta para kiariba na DPWH. So anante aga kel suseso kuando ulan-ulan. Ese dato nente outgoing kel ele and then ele man abandon di post. Si Bahari gali, ya kira tamyan biktima del eksplosyon del un car bomb alin nagiwan terminal del Pasao Anyo. Pero no ay syempre descansa sirbi como un pulis, sino kontinua rin di serbisyo con el otoridad. Asigun pa ko ng Station Commander. Outgoing ya gali si Bahari and denantes aga, kwando yaman ulan, pero ya trabaha syempre. Tapre para asigun el Police Station 5, con un commendation letter para kun Bahari, keta sirbi uno del mga modelo police akin na di aton syudad. Albert Luna, Dateline Zamboanga.